Uh, Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Abanchwa abaligeria andonsia simule. Nakwariganire naende magoroba ya bono. Kera twachakire Esabato. Esabato engia esae twancheire korora ebire biga. Andonsi ase okebwaterete Nyasaye tiga aonyare kobasesenia nimanyeta abande bono mwachakire kwariganio ase engencho y'Esabato nabo rituko ria ankyo barimo kogenda ekanisa rituko ria Jumamosi mwachakire kwarigania manyete monto nare kakabunanche monto nare bwanjete kobasia Yanga monto nare bwanjete wake Yanga basi kweli kweli chinse chibono ochakire emirimo abantu bari bagokora emirimo yabo mapema babwata okwariganio kwa mapema, yani bagotaka ebinto byabo byaba very fast naende byaba ase chinsa chibwenerete. Karibu sana Nyasaye tikabasesenia narora mashabiki achakire goika sobonge. Karibu sana na ndonye kule Facebook, make sure you hit the share button, yani onye kule Facebook tafadhali ekibaterekia share ogekodire mirimo sana ekiagera Omosai Live na Kisi Hot. Omosai Live is the company, Kisi Hot TV etagete kuigwekana kirasi, yani let us take over the airwaves asengencho y'Esabato yegengia ikase comment ntevinge yuke bwaterete kurwa na inde na kyokurukwa amashabiki aito kurwa chinsinyo inya chinse. Karibu sana na inde mbanchite kiandagi 10 Nyasaye tiganyare kubanyarira ase mukimogendera tagokora ase obosemia moino mugenderete kurwa gochase TV yiga obokonyi bwaino mugenderete kurwa gochase TV yiga. Nyasaye tiganyare kubasesinia na indaba mentere nagikogera turaiga rero rinde rio twana gukwana muna abana abamo manyete bona gotore chinse ao lakini rende Kisi Hot TV nigegotoreta amo bona abana abamo twamanyana neba kora asore neba gore chinse chisiko aiga togocha together so that twamanyana ngaye ningo yurwete kurwa nainde twana gosemaniga kigima unatokona gosemanigo kiandegi 10 aiga ase TV ito TV yo kanambe yamo yike mtandao yaachire muriro kuraiga ase akaunti nane ya Bosongo. Asante endochi ya mashabiki team comment wachakira, you always win. Team comment kawaida, you guys you always win, eh? I'm proud of you. Mondo una ABC anajita ABCD, I don't know, ABCD. He's really a good guy and very active. Wasensemo yeji comment but really singia. You doing a good job. Anyway, flower flow ndo chago ntebi kaka na ule maiga oyo ndega igakoro kwa BCD kama kawaida. Good morning kaka Sungura. You know, I like njirago ligiri ta kaka Sungura. Asebalia moyo njirago liga kaka Sungura. But you know, I want to understand I don't know how ABC yako how conceptualize ko gusimba correspond timanyiti atotebi urongo koranga nakawate jeans check gusi chobo gusi. I don't know ABCD wikato beke buronge koranga ekranko murigeria nabwate jeans chaba gusi because anyway ainto yakwanira baadaye. Kaka Sungura akolika Kaka Sungura buna CACA Kaka Sungura
CACAXU. CACAXU. That's Kaka. Kaka Sungura. My goodness, this is serious. This is serious. Go bande link to terna kurandi muku miti. Anda kwa introduction ya. Link go bande. Lero ni Esabato na haraka. Yes. Esabato na haraka. Elizabeth Isaboke tune kaka mpaka mwisho. Karibu sana. Eno kwa mama Esabatengia. Bonves Moimbo tuned in. Welcome my brother. Elizabeth Isaboke. Karibu. Samuel Gichana na kuona. Muongeleshe Kikisi huyo ABCD. Tunafaa kumuongelesha Kikisi tusikie kama Rispa Mora Vosiolio Kasante. Keep sharing the show please. Keep onye kwa Facebook, keep sharing. Keep share sichi grupu chonsi ama chumana masase jibeke kila mahali, Kilimani wapi, kila mahali weka hiyo. Share. Kama uko Facebook, keep sharing. Kama uko YouTube, share. We want to begin the show with fire. Boni Sovara niko ndani kama kawaida bro. Kaka Sungura, asante Boni Sovara, karibu sana. Elizabeth anajua Kikisi vizuri, ni yeye ni Mkisi. Okay. Kwa hivyo ni Mkisi ambaye amejiweka katika okay. Mugusi, twende kazi. Dina Kirubo, happy Sabbath. Warto soromo kaya, buna botambe doa, niko ndani. Kurwa na kurunde imea Kisi Hot TV, mpaka umaelio. Karibu. Nilikuwa nimesahau, acha, please make sure you share. If you are on Facebook, if you are on YouTube, don't watch this show before you. Bas tikako minyakoje studio ga otarashare tabatari. Chigurupu chonse pichiriore aja batashare chigurupu chiruna chigoja chibwato kalioka. Chigurupu cha Facebook, YouTube, cha WhatsApp chibwato kabisa. Okay, Sabatengia egeti ombongi Vespas. Vespas ingie kombonge Dubai mbiyera baba. Geti Vespas, you need to train us Dubai, you know. Mato siamo tinamorora. Siamo na chage toko twengiga koranga machingumbu yomwire toboronge ochara tatebie. Give me that water. Amashabiki Swaime, Prince Jeff Ancheli, James Ondigi, Walter Sormokaya, Star Girl, Kalista, Lily Queen, David Osiemo, David, ingia tuimbe na kushia. Lero no kurandikuka na kotera tukalivise Sabato. Haidini Ocharo, omurikegi atakurwaiga ase account ya Kisi, akurukwa Irene Ocharo. America toko murukanga Irene Ocharo. Thank you my brother Edward Borura. I've received your donation. Thank you. I've received your support. Thank you brother. May God bless you. Edward Borura from the US, United States of America. Aliswatanga, give me that water. Give me water. I gotta hit you. You know. Thank you my brother. I've received your donation of 1,000 shillings. God bless you. We are building a studio, and we are buying equipments za studio. So kama unataka kutusupport, namba ya Mpesa inapita hapo chini. You can support us 0700169444. I want to categorically announce in a Wi-Fi we fully have an internet. Balimwa shukuligete aso contribute internet we have a very strong internet. Site kabaseseni, we contributed 23,000 yesterday night, and Mungu abariki sana. Sasa tuko na internet machigini kabisa. Bali murase group yeito ya WhatsApp ya Kisi Hot TV nkagerete mwarode chibi chabo nabatomera. Tuko na internet strong. Yes, so kuna wasiwasi hapa. Wana togenda paka mambise. Kuna wasiwasi hapa. Kwenye tuwe pimera chi
2 hours tuwaweka vibundles pia na cheka, but saa hii tunaweza enda live 24 hours na hakuna wasiwasi. Haya, Joy Evans, so Irene Ocharo, nimejaja hapa brother Esabato Nyansumwensi. Okay, asante sana my sister Irene. Anaitwa Angel Elina, tuned in. Please make sure you share this show. Screen. I want to see over 100 people watching this show. So keep sharing. Keep. Facebook share. You know we are not joking. Tokore marketing ya itonto tuweka share with people. Facebook share. Keep yani finya button ya sharing. Finya share. Nataka ufinye share button. Finya hiyo button, finya mpaka Facebook ikwambie umefika maximum. Ikikwambia ufika maximum, basi funga kuja kwa show tuongee. Nataka kuangalia hapa Facebook nione watu ni wangapi wameshare. And I want to check on YouTube. I see how many people have shared the show. I see there are no shares kwa Facebook. Guys, hey, this is serious. Yani hakuna share kwa Facebook hata. I only have one. So keep sharing. You know, when you share, my Facebook tells me you have shared. Well, let me share first. I'm really sharing before we begin the show. I'm sharing to groups and on my timeline. I keep sharing. Share. Finya hiyo button ya share. Keep sharing, please. Keep sharing. We move together. Okay. Evelyn Bosibori, karibu sana. Leonide Nyabuto, good job bro kaka. God bless you so much. Asante na shukuru for your support. You gave me a very strong backup yesterday. Nyasaba siseni haba mentere naende asicharue tete morema. Baone juma shin toko kora to target 380,000. So far we are close to 70,000. So bali moga ndata ko donate. May God bless you. Debi Nyaboke niko ndani kutoka Daman. Saro Rangi, happy Sabbath brother. Tigamba elingi totere, si ndio? Kwa niko nini? Tigamba elingi totere. Elingi totere. Amane nane lingana liao na machale moyo. Ngana liao na amane nane lingana liao na machale moyo. Tuimbe chorus. Let's sing. Aka chingo bia sole. Amane nane lingana liao na machale moyo. Ngana liao na machale. Ayoko wenya lingana liao na machale moyo. Ngana liao. Keyboard nitabuati. Ningekuwa na keyboard hapa my friend. Join us via this link. Ayoko wenya na kumirie ningora bebunaye. Omone no ne na kumirie ningora bebunaye. Kaka, I can sing. Yes, I can sing. Huyo anaitwa Dibora kwa Mbukonyaru, happy Sabbath from Bahrain. Rosi Ndege, pamoja. Keep sharing the show. Evelyn Dan show, happy Sabbath. Haya, linki ndio hiyo. Njuga mtu sabere. Somebody to pray for us so that we kick off the show. Pamoja tutanga ini Nyasaye motwe. God bless us all. Kisi Hot TV Jerusalem Bati, God bless you so much. Today singing nimeshare linki hapo. Somebody to come and pray for us. FDR nimefika hapa. Hi to you. Yes. BZDG, you kill me. When I look at the comments, hey, Mungu tu. You are tops. Congratulations. When you talk as a word, you really light up the comments. Hi, BZD. Wewe wacha kunipigia kelele. Okay. Tafadhali kuja mtuombee. Kuja tuombee tuanze show. Who is praying for us today? Who gonna pray for us today? Ngobo tasabira. Ngobo tasabira.
Ah. ABCDG. Hata ni mamba. Mm. Okay, Bishop is here to pray for us so that we begin the show. Tuchake show mara moja. Happy Sabbath to you all. Thank you. Yes, kuja kwa show. Acha niwatumie link. Link ndio hiyo. Please join. Keep joining. Keep joining. Keep joining. Network yako leo Bishop ni mbaya. What's up? Your network today is not adding up. Bishop, your network today iko poor. I don't know. Keep coming. Tima think around what masaba. Yes. Hey, you know, watu wa comment mnanimaliza kweli. Mnanimaliza. Ako mate no murandinde. No murandinde kidogo. Meanwhile, internet ya I don't know kama internet yangu iko sawa leo. Yenu ndio inasumbua from the other end. Your internet ndio iko na shida kidogo. So we are waiting to see how things gonna be. And who is this? Vanis Omurua is here. Vanis. Bari ya Kitengela. Unmute your microphone. Keep coming guys. Keep coming. Naona watu wameanza kuingia backstage. Vanis, unmute your microphone please. Yes. How is Kitengela? Sengele iko poa. Mageni. Andeta hiyo. Wakendu wichire nse. Mwachakire Esabato? Yachagete kale. Aya, tusabire bano tuchake. Aya, tobe kibirangalia soko saba. Tusabe. Omiya. Umanchu tata nyasa yore igoro mono twachira sura simogoro ya bono iga. Buna abana bawo tukuri ubunge netsem ituraya sobo moboiga na sobo mabogocha. Lorega twachaka sengencho tukuyari na sengenche Sabato twasabiro bya bawo botuchore. No naba marefa bawo batwitana no monene karaso botukobogima botocho chakase kipindi kya matera na marandi omonene twariganie otorokererie twamurigia yaramaya nekitonya gotogo somigo ketokonya sobo moboiga na sobo mabogocha sama bereso Kristo yoro motoria. Amen. Asante, karibu kwa show. Totereri yangu tuchake meanwhile na korori gento gutekera. Yes. Imba Sabbath. Yes, leto gotera personal. Okay, gotianda ligeli yoki. Aya. Liaba torosi. Aya. Keep coming. Comments hapa. Fire. Osiemo. Nimewaona. Karibu. My brother Edward, real man. Sijui kama kuna fake man. Real man is here. Karibu. Mada bonareli. Eroka kasungura nimeingia na viatu na shukuru Mungu. Gereza ndo na masaba baganyete. Aya, inchu bono flower flow na kororera mayagabo. Nashukuru Mungu ametuonekania tumefika masaa kama haya. Asante. Amina. Haya. Okay. Kama brother. Biande. Yoto bwate takurwa. Mbwate kuru Minnesota gaiga. Kai, ano mondo Minnesota. Ya nche tu akwani na ema nige grupo si mbona tumire linge grupo. Bali mo tenga give me that water. Yeah, we are in Minnesota. Yeah, just chilling. Yes. And waiting to see how the weekend will go.
nimanyite ng'abwa Esabato tirachaka bado mapema. Yeah, mbona yabere saa saba. So mbona yabere saa saba lakini ngochakira iga ntutu aichagirisire gwikagati. Yes. Anyway, aiga ne Esabato otogotera gose kurandia ng'ayi okwenyara. Agotera mutera kio atera okunya na inyore. Tigana arigereria gotera gete ntera kuruga monda atume grupu ga igande. Kana kwebanga bano. Okay. Haya. Flower flow. Ngaki. Okay, flower flow network yanga. Okay. Network yako imekataa flow. Oyonyo roko tera. Okay. Nyasayeni tarenaye munaeno kwatarete wate oko kwane inkwane naye burunge tarenchera uyong Yesu tare amonayam kinko tara inche weka magano moti divori amatema avuchie abavisana bankevom Kiria merindo nyancha omonene sarenayam kurang puate oko seyete kombera kinde nintarende no moremu Oikani como ello doreo mucho sayonin omotoya tarena. Thank you, I'm done. Thank you. Yeah, welcome, man. Asante. Sauti yako iko kwa keyboard kweli. You can record. No, you can record. You can Me record. can Yeah, record. yes, Oh you can man, sing. today my first time I'm trying to sing. And they just got me with a surprise. Yes. Yeah, it's because I used to love this song. Yeah, Esabato Mambiga. Na wako beka Yes. rikondo mondo beka kotero kuga bantu banya gochire kanisa. So it has memories. Yeah. Yeah. Asante. Thank you so you. much. Welcome. Haya, asante. Haya, naona hapa who is this ready here? Kuna waimbi hapa. Kuna waimbi wamefika. Waimbi. Amanye subati muimbi kamili. Ayenkoma atokotera baka bogi mambi. Ngagi muimbi. Biande na gyadawa. Biande. Ani uwase kabaka ineti yatama. Haya, okay. Yatama. Haya. Karasi kiki yango komo. Na beko tayara aziri. Ngawe. Ati wakiane rubere. Totera yango komo karasi kiki komo. Tiangonda kuna kwa sikarango. Oh, nanganyire koro misiri ense yo bosomba nanganyire koro misiri ense yo bosom. Tirande kongena kanani ense amatuna no boke. Tirande kongena kanani ense amatuna no boke. Oh, nanganyire koro misiri ense yo bosom. Nanganyire koro misiri ense yo bosom.
bosom. Tirande kongena kanani enzi ya matunda nubuke. Tirande kongena kanani enzi ya matunda nubuke. Obe nanganyire kurwa misiri, misiri ense yoboro. Nanganyire kurwa misiri, misiri ense yobogen. Tirande kongena kanani ense ya matunda nubuke. Tirande kongena kanani ense ya matunda nubuke. Oh, nipe furaha Mwokozi, nipe furaha, nipe furaha, nimechoka na dunia. Nipe furaha Mwokozi, nipe furaha, nipe furaha, nimechoka na dunia. Nipe amani Mwokozi, nipe amani. Nipe amani, nimechoka na dunia. Nipe furaha Mwokozi, nipe furaha. Nipe furaha, nimechoka na dunia. Nipe upendo Mwokozi, nipe upendo. Nipe upendo, nimechoka na dunia. Taiwa na ubande warasoya ngobara kwa na birata. Wow, asante. Ayena akotebio chebosonga ikanibwate studio. Oi chotere kabisa. I want you to sing. Matera intaketia kendense bosa. Yes, kuja wimbe. Ibange nkenyore talipo si uko Kenya wewe? Sawa. Uko Kenya, jipange kuja hapa wimbe. Bia mono. Sawa. Honest man, how are you my? Tienda kufika backstage yo my kwera later. Okay. Honest man ingaki. Mbiyande tebango kakasungura. Omura rere kwa kike sunte imekelima. Ngiko sera rogiaba. Yarode timogeto wurere kanyere chisa chike kende gasi. I'm sorry for that. Ya moreke toji tokorona data. No ndaga. Oye baba. Haya. Kakasungura mwachakire sawa tose mwanye ikirigati. Esabato Yachakire beke sati yoka ndigie sati. Tiganya ukwana yango nyakolikie sati sere go chibu gesiari muina. Kendra bana ama ko leta ka hotere. Kari tara kyo kare go saka akishare. America kakasungura. America mbiyere. Etokare mutienyi bwechi sino. Yes. Lakini nyasango nya gotobu erare kara yipiko gocherinde. No, we pray for you. Exactly. Ndara koleta let me recognize abantu the people stood with us as a enchera ya internet. Please ntwaye install today. Balimura se kisi hot, balimura se WhatsApp group ya ito mwaro chipichana tomorrow. We now fully connected. I want to recognize special people bali bateneta muno ntuku clear bill ya internet. Leonida Nyabuto 1200, Anita Nyakerario 2000, Emilio Ndieki 1000, Eric Amwama 3000, Joyce Raviki 500, Margaret Murara 3000, Samuel Gichana 3000, Ruth Nyakundi 1000, Mary Murara 500, David Osiemo 5,000, Stella Kerugo 2,500, Nancheka Kasungura 2,000, and we have cleared the bill ya internet. So mambo ya internet tumemalizana. Keti ombonge na hata yapangu tuwaka dalare for 6 months. I think so. Sema 6 months ama what? 4 months. 4 months. Oh, na bukan 6. Okay. So 4 months. So Get Yombonge promised atalipa bill ya 4 months. So kuanzia leo internet mwaka kaka siguro mutienyi bone se kwere ni se wifi 1500. 1500. Yeah, 1500 monthly.
Okay, na utura So sto na karista tra so to go cha kwana na bura nya to ko lipana ni mitinye ye vere kwa kwana 6 months to kama kuro sawa. mutinyo na karista ka kuro mutinyo ya mu to arara waside 6 months to cha kora vera se kwere. Kabisa 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 kabisa. kabisa. Anyway, Haya. Bono tatere bono. So the special team, the 12 people, bali mu attend tena wifi. God bless you nyesaba siseni. Aki, I don't know how to appreciate you, but then God bless you so much. Na bono musiko tu atigari boka no yo instruments, and we hope we'll finish very soon. Tutamaliza. Haya, tatera bono next man. Mimi wali oli omanyete korandika bisanya kuligeka bungo. Inchegen tenare go to something like equerende point of encouragement. Yes. Okay, let me answer. Ili swali ndiri na aboli kwa igase comments. Tarasi mobo mwana Sabbath omanya gotera, tarasi mobo mwana Sabbath omanya goche live show for today. No. Show a year for all people. Yani mbona tu atabanga ki tomorrow is a Sabbath. So we are welcoming the Sabbath. Obo mo 7th day, obo mo PAG, obo mo Catholic. You are allowed to come and sing any song you feel like will bless us. Good. Aya, nabota atere gusora andia, but you got a very good testimony. You can give us word of encouragement. You can give us. Yes. We, I honest man kara kiranda kwana. Achimotoba. Ladies first. Okay. Nteteko welcome. By the way, my visitor, Delvin Omweri. Yes. Is a student, KU. He's my homemate. I'm happy to see him on the screen. Delvin, I know Montro Mintro Mavocaristo Shoja. Kurwari sauti mugirango tata gari ko ba kiruti kiriko kiari tata tigayo ono tore wa. Bono karatira. Haya, let's proceed. Tigago chomera gaki nande kiro montongo chiaro ko watch wa chomera tent maiga. I'm just welcoming him. Feel free, feel at home. Hope he shall preach for us. Sijui lakini atatuambia. Erika Mwama teonya kwa taratara. Erika Mwama tulia kwa show. Amia. Tafadhali. Tulia kwa show. Welcome all visitors. When you want to watch team comments, I salute you. Keep it up. You are making our show to be on fire. For now, let me welcome visitors only. Delvin Omweri atere before honest man. Tafadhali. Delvin atere before honest man. Aya. Karibu wa magani. Okay. Kados ni aje? Naona Kadosi hapa nyuma. Karibu sana Kados. Anajiita kadogo, Kadosi. Haya. My brother Joshua, I see you. You're in darkness, eh? Find a way yogo chase oborabo bakaigo. Nara ogurukwe ndundu, eh? Ndundu flow. Karibu sana ndundu. Flower flow no ora lakini network ya toro mchando kidogo but nitakuwa nakuleta. Okay. Delfino Mweli. Yes. Tutera rango na ndine ungura ndiole bona nayo ora tatenga kitokora. So yo batebi nkora nalenge. Tako batebi na kitu agamba. Haya. Kwa Mungu. Bora mtigire ninyi libuna cheza ryoka. Nako mtigire kiti bona etrigo ya.
Kono na kya tengo tera kingo tera ege songo eke gusi nkere kende gyonse Oi, gotera koli koibangete kware goche gotoseseni emioyo yaito na bono na kware goche kobeka tari ero goche gototebe konde wens. ya gosuki ama sa te ante mo tera weke gusi ante gotera weke gusi kora lakini before ende ntara tera weke gusi te anara tera weke songo kwanza. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seas of refreshing sent from the Savior above. Showers of blessings. Showers of blessings we need. Mercy drops around us falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again over the hills and the valleys, sound of a mountain of rain. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops around us falling, but for the showers we bleed. There shall be showers of blessing, precious, send them upon us, O Lord. Grant us now a refreshing, come and no other word. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops around us falling, but for the showers we bleed. There shall be showers of blessings. All that today we must fall. Now as to God I will call. First, now as on Jesus we call. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops around us falling, but for the showers we bleed. Okuna komo? Ke. Ayatata mbura wateri. sana kari Muraba. Oyo n'omwana Pathfinder 100%. Kakasungura kira, tinda kora kotera. Nakirire, igatine kiao. Nakirire. Naye obugima bwaine bobueto bwenseye orogendo rwanenseye omotoria tane naye benaye orogendo rwanenseye omotoria tane naye tarimo bakongo saba tindigejo wenene meremo aseme charo bwancheruri tarenae benae meremo aseme charo bwanchane tarenae Tangane ime omosunte nimo kerembue omone nansoena obogi mantanena benae omone nansoena obogi mamotaire. Hey, Kakasungura. andambari kwa kango bitata. Nkie kabone.
Ah, good Yakasungura. song. Yes. Should I sing one? Yes, proceed. Sema neno Yesu, sema neno Yesu, sema neno tupate kupona. Kama ulivyosema neno siku zile, wagonjwa wakaamka kwenda zao. Sema neno waja warudi wamepona. Sema neno leo tupate kupona. Sema neno Yesu, sema neno leo tupate kupona. Kama ulivyosema neno siku zile, wagonjwa wakaamka kwenda zao. Sema neno waja warudi wamepona. Sema neno leo tupate kupona. Ukisema wagonjwa wanapona, mapepo yanakimbia baharini. Usemapo mambo yote ni sawa sawa, tufani zinatulia baharini. Sema neno waja warudi wamepona. Sema neno leo tupate kupona. Ongotigara. Okay. Asante sana. Powerful. Well done. Good job. Okay. Haya, anje Thank you, kufuata another Pastor song utakuja baadaye. Haya. Honest man, we waiting for your song. Acha ni prepare venye mliniambia. Yes, oh sawa. Okay. Yala prepare ngende. Sawa. Okay. Haya, Nancy Momanyi, how are you my sister? I'm fine. Wow, karibu kwa show. Happy to see you. Asante. Karibu sana. Endundu Flow anateremuka, anaficha uso kidogo, anapanda kidogo, anateremuka kidogo. Haya. Balance kamera vizuri alafu nikuleta kwa kamera. Okay. Honest man. Tena tero como kole kama ukuwa na point of encouragement. Tena kwa hiyo minto nasi Momanyi na amorole mbiyole nasi mbiyole. Naitabire mbia mono. Ya toso aso gotera tena beko gotera como kole kaiga mumbwate siga kino ali kubalindie tuno engo nyagotura keigo. Kolenge. Ogotero como na kugu nare gocha kobeke ogotero gweke mogamo ikonya kukumaete. Ogendo como solio maete na bakombwates. Tigana che ya tigana che ya tigansumule ya bitige byame. Tigana che ya tigana che ya tigansumule ya bitige byame. Vitige goikaliriri, vitige goikaliriri, vitige byame goikaligesa. Obusiryoyo mukaimuka mambya gocha mugondo, obusurengano akarorere mbya. Koyaika motuko nomo bisanera gacha, busura mabanchole byonse bikama birebiya. Busuroyo mukaimuka mambya gocha mugondo, busurengano akarorere mbya. Koyaika botuko nomo bisanira gata, busura mabanchole byonse bikama birebiya. Ebimeli nebinge bikoama aso mugondo, emugamo gyona kero kyamagetaganerie. Nabo igoti kanisa mbileo ebimugamo gyo bikobwaterera banso iso nako babeta. Ebimogi nebinge bikoama aso mugondo, bikobwaterera banso iso nako babeta. Ibanchole kyao kyametaso bogima bwao, obugengi n'obweroli n'omoka byona bibe. Wabererira amata sekanisa watsangira abangi, wangoiga nosimurwe nosambwa somolero. Bwate sikakuchi mwino kapteri yo minto kakteri. Bwate sitwendamo. Ibanchole kyao kyametaso bogima bwao, obugengi n'obweroli n'omoka byona bibe.
wabererira mata sekanisa watangira bange wango igano simurwe nosambwa somulero ebimeli nebinge bikoama asomugondo kemogambo gyona kero kekyamagetaganirwe nabo igoti kanisa ndileo ebimogamogyo bikobwaterera bantu isitona kobabeta ebimeli nebingene bikoama asomugondo kemogamogyo nakero kekyamagetaganirye nabo igo bwate sitaliwo bigaki bona kwegera nabo igoti kanisa mbilo ebimogamogyo bikobwaterera bantu isitona kobabeta ikanteba igotera okwogokongoki sana tena tema ukwegera elinda sing'encho nabwate imessage gosase we as youths nekiaga nateba tiang'igera ogotera oku nainche ngotera ogotera oku nyasaye gokong'a chinguru inche buna omonto ngiye kogera ngotebera igo intwe buna youths mbare okonyora bakwenda banya gotobuna kuru chinkoro chiaito igoro okonyora we need like to grow spiritually lakini ase eng'encho ya nyarebe namang'ana aria agotokwana buna intwe abanto anyonyora atokoreki atobune kuru chinkoro igoro bono kiaga natete eng'ere ogotera oku mbatereri nainu ebakonye korenda chinkoro chiaino actually okonyora gose nyarebe okwangenda gose ekanisa gwatega gaki omwese konyarebe nocha agasigati akabegete nakwa kagochera gaki ekanisa nocha nona egekota akabegete nakwa gochera ekanisa lakini ase eng'encho information eri ase eng'encho emessage eri kwanyora korwa ase omonto ori gwateba gaki nyarebe igo nkogenda ekanisa inche buna ngotera naki naisokire buya kumbe ninche agochikogamba aye buna omonto kwanyora gwatera next jumapili okogenda ekanisa ase eng'encho yake yanyarebe okogenda ekanisa ase eng'encho akwenda onya okogamba agoteya aye sigati okobeka nenyeng'e sigati okobeka rero omotaburu gose ebikoto okobeka nsandaki nakio ogochira ekanisa nakio ogoterera altari kwanyora gwakoreki gwatigire kwenda ekanisa bono eki nare gocha goteba youths baminto konyaye buna omonto genda ekanisa kobwate ekerengo omonto ogochi gosasima ning'o nyasaye mwanya bantu nabakwana yare amange tagoita okoreki tagoita omwoyo otie kogenda ekanisa kwararire egento gia kabere naye kwanya kumaite naye okwenda ekanisa kwanya gochochea kwanya kugamba abantu narebe gakiye gaketukie nare bona akumina era chiusi goche ekanisa era bona gaki buna arege gakiye nabakoya kama mafuta naitusi yakoya goche ekanisa tigana eitari eng'encho engiya koro omokristo kwararire eki nare gocha kobatebi gaki tiga turende imani yaito na nyasaye ore igoro nabagotorwanera toba buna omonto oria oyomo otwate okwegena orio agete eriogi ogokorera yesu omwana o daudi ndorera amabera abayahudi bagachikomotebi aborokia bagachikomotebi kira lakini agatema gwaka eriogi ase eng'encho amaete aise gwaka eriogi nase eng'encho ya okwegena korikwa ya amaete naki yesu nere ogokonya naintwe tiga toteme gwaka eriogi gochia ase yesu na yesu nabagotokoreki nabagotobwera onsi kwararire igo bono ase egroup iga ande kabe nabo orachoikere naki eriki inche nache gokoraki inche nache kong'usa omwoyo nasi tabe ase egroup kwararire lakini inche buna omonto tiang'ende maiga ng'irengori inche nache koba egetango kia nasi tagendera koba ase egroup eye ende kabere inche nache koba egetango kia nasi tara oboroti bwa igoro na inche naye buna nasi noisa koigwa amabere ari nakwane gocha ase egroup naise inche koba amabere ari nakwane gocha inbox yago aegenderera koba buna ase egroup ase eng'encho yake nobwate ekerenga nobwate reason yokobaraki yokoba amo naintwe asante sana asayo. Wow, thank you so much for the powerful word. Ndundu finally is here. Karibu sana. Kadogo ndake tutoranyora ling'ana Vanis na kuona Gladys Kerubo naomba rocha vumwensi tulia hapo nitakuwa nawaleta hapa. Ndake tutoranyora ling'ana igipindi kia matera turanyora ling'ana kwanza tumagocha matera na tumakwenda ling'ana
Yes. Nancy, unaomba nafasi ama nini? No. Okay, good. Haya. Dingana kete. Haya, hili wana. Kadodo, tuletee neno. Monyu wete. Ode buja loud and clear. Mic testing. 1 One, 2 two, 1 one, two, 2. one, Am two. I clear? Monyu wete. Sawa, nashukuru Mungu, watu wameimba hapo na yaani nachangamkire buve noene obwo banabwate ndoche nangonya kwera bure yake. Nashukuru wote kwa wale ambao umeshiriki. Ndundu Fro, karibu sana na Nancy, Honest Man, Kaka Sungura. Bono linda bande bateri ntinaro tindi ntama ndara ilikuwa lindi titikunyara gotera ndabasa gotera matorosi. Tiga ocha tu ngwane lingana somo lingana lya Nyasaye. And I'm going to read from the book of 1 John. 1 John chapter 1 verse 6 to verse 10. I think imonyo gwete ki onye kingwenda insimra umugontebe. Uko sawa kabisa. So thank you. Okay, wacha tu nisome kwa haraka haraka. Kwa haraka haraka then First John. Sorry? What? First John? First John chapter 1 verse 6 to 10. Okay. Yeah. Usome kwa Kiingereza. Which one? Niko ya Kiswahili nasoma kwa lugha ya Kiswahili. Okay, let's proceed. Aya, acha nisome. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi. Na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwenu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo kwetu. Haleluya. Amen. Mwara teba amina nali ntogo digest uya. Amen. Okay, ikurendeje esamari ntatokora samari akakego alafu mwana it's all about intwe mwanya bantu na kitoko BF kimwanya bantu abati mbali bakoteba ngaki for example bakoteba nganja msamaria nenga dogo na umpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu na nimeokoka. Tigango tebi buno kukwana igo shetani yuko na wewe, yani ako yani hata tukumanya ngaki inkirero kaduga gukwana ni Yesu mwokozi wa maisha yangu, then otema gogotema ni kweli uko na uhakika Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. That's when pile chako chakagogotema, that's when shetani anaanza kukujaribu. And remember vile cha anatumianga that's something you love most. Again, tukiribuan chitamo na kivile chako gotemera. If you love money, ikina kia gotumia. If you love maybe cars, if you love kirina kia gotumia. So ekeroto kotebanga that tukisema ya kwamba sisi hatuna dhambi twajidanganya, maana kila litu vile cha anatuandama na anataka aone ya kwamba yani anataka kujaribu aone ya kwamba uko mkamilifu. Unajua yani how can I say titukasiri nde vile chano wale ate dogo totema. So ekero gotebanga ni maitinga kuna nuru na giza na those two things aziambatani.
ekero mwangaza ogocha, you can't see nuru. Like now when you are in a room without light, unaona giza kabisa. Lakini maybe switch on the light, you will the light the darkness disappears. That means haziwezi ambatana, giza na nuru haziwezi ambatana. So my question is, my fellow people, ng'ayota chete, uko kwa nuru ama uko kwa giza? Because you can't stand two, you can't, uwezi kaa ni giza na nuru, because utapasuka msamba. Wanasemanga utapasuka msamba ukienenda hizi njia mbili. So swali ni je, uko kwa giza ama uko kwa nuru? Na je, tukisema hatuna dhambi, je, tumetenda yaliyo mstahili Mungu ama la? Maanake hapa inasema kwenda kwa mwisho ya kwamba tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfaa yeye huwa mwongo, ni kama twamtusi Mungu. Kwa maana vilicherea sare, kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba wewe mteule, kuna njia anaweza specially anazotumia shetani ili akuona ya kwamba umefeli. Je, uko mkamilifu? Je, matendo yale unayofanya yako katika njia ya giza ama yako katika njia ya nuru? Hilo ni swali kila mtu ajiulize, na kama uko katika nuru, tafadhali endelea kaa katika nuru, na kama uko kwa giza, tafadhali jaribu kuwa katika nuru, maana giza na nuru haziwezi ambatana pamoja. Haleluya. Amen. Kaka sungura nje naona ingi umwenge igo egento kyale ngingatoka kwa giza, maana giza haviwezi ambatana na nuru. Yeah. Wow. Amina. Powerful. Hallelujah. That was powerful. Okay, nikimalizia 1 Corinthians chapter 1 verse 20, hiyo siwezi soma. Inasema ya kwamba ahadi zake ni ndio tena na amina, tena ni amina. Majira yetu si majira yake. Unajua wanasemanga kalenda ya Mungu si kama ya mwanadamu. Uvugete uvugete sijui tusema aje, na kesho utafanya ABCD, lakini kumbe Mungu amekupangia yaliyo tofauti. So what I want to watch you people is like, wacha tukae ndani ya nuru, tuachane na mambo ya giza. Maana giza, unajua giza ni shetani na nuru ni Mungu. So wajibu wangu kwako ni kwamba so na tuwe nuru ya ulimwengu. Wacha tuwe barua inayosomeka chini ya jua na pia juu ya jua. Wacha mbarikiwe. Wow. Amen. Amen. Blessings my sister. What a powerful sermon. Wow. Amen. Asante. Nancy Moman, you heard a song? Yeah. Yes, let's proceed please. Ritango tai kadogo mbiyamo na siringana toiririgia. Nago kiri gosoime yo morobiri no mageninde nari gweta nara nanyora nasoire. Kwanyora kwa richa niwe. Karibu sana. Na nje wona tiga ntere. Karibu. Ngotera kwa song number 41. Asege Swahili. Oyo maite na bakombwatesi. Roho Mtakatifu, kiongozi amini, utushike mkono, tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole. Msafiri fuata, naongoza nyumbani. Wewe ndiwe rafiki, msaada karibu, tusiachwe shakani,
na tukiwa gizani, utupe kusikia sauti ya upole. Msafiri fuata, naongoza nyumbani. Siku zetu za kazi zikiwa zimekwisha, wala hatuna tamaa ila mbingu na sala, utupe kusikia sauti ya upole. Msafiri fuata, naongoza nyumbani. Naona bwatotera kung'ana igo. Kai, nakukwegere ng'ana igo. Nimento konde. Yes, please, you're free. Nkotera kuna namba 178 ukingoni mwa Yorodani. Ukingoni mwa Yordani ninaangalia bara nzuri ya Kanani ninayotamani. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Nitapafikia lini na kubarikiwa penye ufalme wa Baba na kumwona uso. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Furaha yangu rohoni ni kuchukuliwa, siyaogopi mawimbi katika Yordani. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa msana kondo milele hata milele. Wow. Amen. Kama na inwe. Yes. Kwanya timanye tie redieje usengo tokere online. Nimbe kingo sangamo na inu nago kire sana ni enjoy rimosese niwe. Naende mutu ari sawa tengia. Vya mono no tura daily saa 3 mpaka saa 5. Daily gutatiga Saturday na Sunday. Oh, saa ngapi? On a weekly basis, 9 p.m. to 11 p.m. Oh, go subscribe. Inde dalingo nyore notification. Thank you so much. Nande enamba nera abu ya WhatsApp, enamba nere weta nsabu. Do you see that number? Yeah. Hiyo number. You send your message and then tukuongeza kwa WhatsApp group. Oh. I will. Thank you so much. Asante. Kwana ne sister ya nero taete kukwana. Oyo, matebi atere ngayare.
Yes, how are you? I'm good. You have a song or you're preaching? I wanted to say hi. Okay, karibu sana. Mbiyamano nabakwanire nainche. Esabato twarigania esabato twensiamo. Nagokire nainche nabo ngotera. Ninkwani oyo muntu oyo mamanya gotera. Yes, please. Yes, please. Maigane ngokwani omwanchione pen. Korugari riasepora. Namotebia riganie esabato. Totera montaite komatera gotera komogokurukunaki. Hai hangu kwa mutumire ringi achega tomwa makwani kabisa, lakini anyway turagendera. Bono namanyite. Wego kunugo komunite. Sawa, tiga turatera gotera kuriga igabana. Nimaita asali na bategererete. Okay. Number 3. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu. Wanaomwamini na kutungama, mara moja wale usamehewa. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamwona. Msifu, msifu, dunia sikia. Msifu, msifu, watu wafurahi. Na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Sabatengi ambiyamo naseribaga. Wow. God Asante. bless. Asante sana. Thank you so much. Thank you. Mono. By the way, inafaa tuanze kuja kusherekea mabirthday hapa. Kama unataka kusurprise your husband, kama ako mahali unamtumia kalingi, anakuja tunamsurprise na mambo mengine haya.
Karen Mokeira, I see you. Gladys, imbiole. Mbi yandi monene. Nongi wete. Yo to bwata. Buya sana. Yo to bwata Niko takorwa. Dubai. Dubai. Kuru Dubai. Yeah. Kaya. Unajua Geti Ombonge? Geti Ombonge namsikia but simjui. Unamsikia. Unajua Anita? Hapana, siwajui, mimi nawasikia, siwajui, sijai waona. Wow. So Geti Ombonge and Anita, wherever you are, you have a visitor in Dubai. Make sure mmetafuta huyu rafiki. You have a visitor in Dubai. Geti Ombonge and Anita. Mko na mgeni hapa. Haya. Okay. Unaimba ama unahubiri? Nitasoma fazi kidogo ndio niimbe. Okay, tuendelee. Okay, mimi nitasoma kutoka kitabu cha Yohana 1 John 5 verse 15. Inasema yule mtu akaenda zake akawapasha habari Wayahudi ya kwamba ni Yesu aliyemfanya kuwa mzima. I think hiyo fazi natwa fazi igiye gututainga omuntu uria ekera achiete akagenda gateba Yahudi nga Yesu nero nkorire koba omugima nchira kia mukorete kuba omugima bono maybe saa zingine gari ngo murwaire ari ngo munyabibe bonekero Yesu amuture kurwa sibibe akabwena ibone nkibona teke bunge kegotepi na intubuna turi iganturwarete ndugane tio bokonyi ndugane tikubwena asirite ria Yesu theri lazima obo murwaire umanye gusabira obwene usoma gukonya obwene bunure igo no bwatebi ekebegete kiguchandite ime yago kigane tigusabiru erindo obwene omubwenera omwana Nyasaye maybe ndubwate ekebegi okorora ntori korora. Kuna maji ambayo tuko nayo lakini hatuoni. Zizi wa tunaona lakini hatuoni kiundani. Aina aro na igirite emaragoba yabona. Wow. Blessings. Amen. Hitili watera gotera konene. But wacha niimbe. Omoinene nasabire Nitekemo kurwasore Menye anse nyumba yao Matukonzi inde moyo Omoinene nasabire Nitekemo kurwasore Menye anse nyumba yao Matukonzi inde moyo Kerongo soma ebuku yao Niye wante vyamangana umaya Na nyomba mao no gotimoka Na voisane kane kiorera kyo Kerongo soma ebuku yao Niye wante vyamangana umaya Na nyomba mwao no gotimoka Nawaisane kane kyore nakyo Nakorire mereme umenge Nore chibesa eryo timbuke Kore inde tingi wisaneka Kuru chane chaerire Nakorire mereme umenge Nore chibesa eryo timbuke Kore inde tingi wasaneka Guru chane chaedire Kerongo soma ebuku yao Niye wantebe magana maya Na nyumba mwao no gutimuka Na voisane kane kiore na kyo Kerongo soma ebuku yao Niye wantebe magana maya Na nyumba mwao no gutimuka
Nagoisane kane kyore na kyo. Utayayana tayayire. Kero gosara na temire. Nasire niwe no bongaini. Mama o ntimuke. Utayayana tayayire. Kero gosara na temire. Nasire niwe no bongaini. Yung mama o ntimuke. Kerongo somay kuya o. Dige wanchero magana maya. Kanyong mama no gotimoka. Nawaisane kane kyore na kyo. Kerongo somay kuya o. Dige wanchero magana maya. Nanyumba mwao wotimoka. Nawaisane kane kyore na kyo. Wow, amazing song. God bless Thank you. you. Yes. Alafu sasa mnachiitaje hii station yenu? Inaitwa Kisi Hot TV. Kisi Hot TV. Kila siku Monday to Friday saa 3 mpaka saa 5. Okay. Yes, kaka hapa. Okay, what you do, kuna hiyo namba inapita hapo chini. Yeah. Unaona hiyo namba ya WhatsApp hiyo? Nimeiona. Yeah, inbox ni kuweke, you meet your colleagues. We have colleagues from Dubai. Okay. Tuko na Geti Ombongi, tuko na Anita na Dorini Kwamboka. So far wako Dubai, so you meet them alafu muongee. Okay, poa. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Karen Mokeira, how are you? Is Karen active ama net imeenda? Karen? Okay. Karen ni yako iko na noise Tafadhali look for a way of kuitengeneza vizuri. Mtoto wa mama. Yes. Unatupata kutoka wapi? Kutoka Saudia. Toka Saudi Arabia. Karibu sana. Unaimba, unahubiri. Mishi, I see you. You are on off. Haya, karibu sana. Let's proceed. Asante sana kwa nafasi. Najisikia tu niimbe. Twende. Nataka kuimba wimbo wa Kiswahili. Number 10. Okay, nianze. Kristo wa neema yote, imbisha moyo wangu. Mipulizo ya baraka, inaamsha shangwe kuu. Unifunze nikupende, nikuandame kote. Moyo wangu ukajae furaha na tumaini. Namshukuru sana Bwana aniwezesha huku salama, aniongoza hata kule nyumbani. Yesu alinitafuta njiani mbali kwake, akatoa damu yake nipone hatarini. Kweli mimi mwiwa mkubwa wa neema daima. Wema wako unifunge zaidi kwako Bwana, ili nisifutwe tena kukuacha emponya. Nitwalie moyo wangu uwe wako kamili. Amen. Nilikuwa nayo hivyo. Au niongeze? Oh, muted.
Oh, muted. Okay. Niko sawa sasa. Elizabeth, na kuona from the background, kuona backstage, kaka hapo nawaleta Mam Shanice. Yes, I see you. Are you worshiping? Naona unabeba mkono. Haya, vumilia hapo tu, nitawaleta hewani na short while. Wacha mtoto wa mama amalize kwanza. Yes, please proceed. Okay. Then niende number 16 kwa Kiswahili. Bwana ninakuhitaji, ni mpofu masikini, unishike mkononi, kwako napata nguvu. Kila saa, Bwana ninakuhitaji, kila saa, unilinde kila saa, unifike na mafasi ya usikivu wako. Nguo zangu ni machafu na sitamani zako. Kila saa, Bwana ninakuhitaji, kila saa, unilinde kila saa. Wewe ukiniongoza, nitakwenda salama. Nenda nami siku zote, unuru na uzima. Kila saa, Bwana ninakuhitaji, kila saa, unilinde kila saa. Na ikiwa mbeleni sehemu yangu ngumu, na ikiwa furaha, unilinde kila saa. Kila saa, Bwana ninakuhitaji, kila saa, unilinde kila saa. Asante kwa nafasi. Tiange na banderi bagabagenderere. Werire studio. Kaka umemute mic. Kaka mute mic. Namole. Eko range kue bata yoka, erono. Esi minatere kare kuerende padio. Okay. Yeah, you had a vista from Dubai. Yamore werire studio. Mishi irangora. Tegara. Oh, jalioka, tegara. Getty, I think you have a vista from Dubai. You heard me announcing? Yeah, naigwa. Okay, sawa. Hope mmepatana. Sawa. Mtapatana baadaye, nitamweka kwa group, ametuma namba, mtapatana huko. Haya. Okay. Mishi tokwani, talia wakatera, ogo tokwani. Yamore werire studio. Haya. Toko ibwete. Kinabwate gefunge kama nale watera igo kwaniri baga. Elizabeth werire? Werire bia. Wandega. Igoro bakolete tembero. Karibu sana. Naje. Haya, Mama Shanice. How are you? Ayo ile mic iko senya sawa. Atukusiki.
Toi yopi? Haya, tafuta mic kwanza ndio ukuje. Tafuta mic. Mamshanis, tengeneza mic. Haya, okay. Ngora backstage naende utaratukwani. Okay, hakuna mtu. Abandi baraji kamera tindo chisi chichite kuchi. Haya, mishi twango ring'ana manya koria Elizabeth atere na geti. Leta neno. Efasi ya moiga ikanare gukwana kuru Psalms 46 verse 1 and 2. Iyo watebu kuna bagosoma lakini nimbwatire to omotu wake imadi gosoma gukwane. God is our shepherd. Eliye. 46 verse 1. Psalms 46 verse 1 and 2. God is our shepherd and strength, always ready to help us in times of trouble. I think inasema hivyo ama Yes, inasema hivyo. Kimbi yena bego tena. Soma bona ngagire to chinse ndebe ba. Soma 1 and 2. Geti soma. God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give away and the mountains fall into the heart of the sea. 1 and 2. Abunona teituka. Ego teba. Omonene no murisione tinkoremerwa kende nigago ntimukeria ase obonyansi obobese nakonda gochia ase amache amakenenuku akwongora-ng'ora. 1 and 2. Wakoze 2. Yes. Okay, nje kuringana buna naje bwatite efasi yeyukara narenge pathfinder yarotena. God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. So he will not be afraid even if the earth is shaken. I think King James nere whatever. Was a good news. Mono njenare go basiri gabu. Nyasaye no morendi oito buneke usiya tebire. Yes. Igonto twara ndo waboa kere nse konyegera tago totiga no ene mirima ninganya tago totiga. Igotiga tobe ange na se Nyasaye junero morendi atorendete kere gento geko happen na tore na into na tobwatete kerotora asko koru asale ndonyore ebinte ibe bigotobwati kurumaeka nche nare gotebaiza as long as tore ale tigatobe ime ya Nyasaye nonye emirima negenda ning'anya tegotowera nechaka konyegera ense neba shaken tegotowera ase omonto oria ore ime ya Nyasaye. Bono inche nabo ndatebe ase ime yane ngoteba abanto tigatobe ase Nyasaye nonya nakera okwomani buna omonto takonya gotwara chitangutangu buna omonto obo narang'ite arangore ki but kore ime ya Nyasaye kende ngeyo kera happen juu nere omorendi oo namaete ekikegenderete ase obogima bwao and forever tagogotiga no takogotiga tagokobwata okoboko kwao gokora ase Nyasaye. Nyasaye agokobwaterera naende Nyasaye nabo akonyara gokorenda kera adui kera riberera rirabe rigocha ase ore. Inche bono nare gokora gotera korwa ase timaiti namba irenga lakini mpaka lini Bwana
utaacha watu uliowakomboa wawe na mashaka, utatujia lini ili tufurahi katika ile nuru Bwana kuturaki. Naone nabwatanga naigo bye bye abandi tiga batuseseni tutware sa ya goika mambi. Haya, thank you so much. We need more subscribers. We want to get 20,500 subscribers on YouTube. We need more. When you try to subscribe, please subscribe and share as wide as possible. I've received a donation from Abel Osoro via Wave, 2,000 shillings. God bless you, my brother, towards the machine project. Nimepokea 2,000 shillings yako. We update in the WhatsApp group after the show. Mungu akubariki sana. Kajoy, karibu sana. Favor kwa hapa nyuma, lakini kamera yake iko off. Okay. Haya, Elizabeth, karibu sana. You are singing before nilete Geti Ombongi. Are you singing? Ngoter. Tayari bwana. Nandi matigire kibungu moisomere James 4:8. Babuna. Draw near to God and they will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Timetikasi na hivi lakini nabai self explain. Ekine ikia Yakobo 4:8. 4:8 abatebanga moike Nyasaye ner naba ikange inwe abanyene ebibe moche n'amaboko ino inwe abanyene emioyo ebere moche ne chinkoro chiaino pakairenga. Yeah, yani golioka. Okay, good. Twasomire kegusi bari bakoyu bari bataigu natabire Kisongo nandi gose na bagwisomera tigandere abanorize gotera n'ebinto lakini ndiana aratema gotera gusa. Jehova ni nani kama wewe, mtetezi wa roho yangu, umechukua hukumu yangu, sina deni, niko huru. Jehova ni nani kama wewe, mtetezi wa roho yangu, umechukua hukumu yangu, sina deni, niko huru. Wewe ni Mungu wa miungu, hakuna yawe kama wewe, jina lako ni ngao tena, ni ushindi wa kila siku. Wewe ni Mungu wa miungu, hakuna yawe kama wewe, jina lako ni ngao tena, ni ushindi wa kila siku. Mtetezi wa wanyonge wasioweza kujitetea, unasimama upande wao na haki zao wanazipata. Mtetezi wa wanyonge wasioweza kujitetea, unasimama upande wao na haki zao wanazipata. Yes. Wandangeiri. Minyokoro arago iguru. Ngoja Saitani na wale hiyo. Saitani ni mwongo. Minyokoro arago iguru. Saitani Geti, kuna mtu hapa sijui kama amekuwa tayari. Endundo, are you ready? Ulikuwa unaimba? Watara mwari. Gosora ndie. Kurandire ndo ni nyare. Aya, tayari bwana. Elo.
Tera ntakuiguite. Wow. Tutarangu twensi. Geti. Tutarangu twensi. Oterangu tera kukarigo tebanga. Masase aseyetunwa masase areyancha akubara ebirugo asubu isyobuya korende mborobora umporomo yoneine ummoborya naore obora umboreo amasase amoyamono ayare omoyone yeso. Shetani amekata network eh? Haya. Okay, shetani amekukatia network. Okay. Tianda some kibungo kera before ndetege tiombongi tumakaleta kajoi ate tukusundoka. Okay, so it's all right. Second Corinthians, kuna mtu hapa amesema tumsomee, anaitwa Saro Rangi. Second Corinthians chapter 9 verse 11. Nyasaye gakari gukwa na iga ekiagera mwatenenkiwe ase ebinto byonsi munyare koba nukurwa gwonsi gokogera Nyasaye akirwe ng'ambu ya mono gwetera ase emirimo yaino. Amen. Sara, I think nimesoma Biblia yako. Kai, geti naande gabe kachionsi. Hawa ameenda. Huyu ameenda. Hawa ameenda. Haya. Karibu sana. The floor is yours, Kajoi. Nakiboire. Wairebia. Ombwatitira odandikiria. Igorira lyombi. Abona inchego nyina kuurire libagari aho gogete. Okay, tatu twayerera chinsa singencho nabande mbatete ko maybe korandi gose koru tingana lia gose gotera. Ndatere kora siriga buma gosame gifungo. Kwenda iga. Niwa masimama kama muri masayuri auta tingisika mirere daima auta tingisika Fidana simama kama muri masayuri auta tingisika mirere wase simama kama muri masayuri auta tingisika mirere. Okay, nabona batakora sikanga naigo tirango tusome igitabu kya Proverbs akati mbwatie bukurende togosoma igo nsomere Proverbs 9 verse 10. Whatever the fear of the Lord is the beginning. Amerenganio. Irenga. Proverbs 10. 9 verse 10. Omonto ogosimera amaiso ase okogenga nigakora ntemechando. Noyo gokwa na mang'ana atagwenereti nigo arasiriwe. Aya tari arejo. Se wateba irenga 10 gose 9. Nateba Proverbs 9 Proverbs kianda timetina kekurukweke gusi ikomi.
Okumuira ko munene uyu no omuchaka nabwo bong'aini no kumumanya na okumumanya oyo oro omochenu nabwo obomanyi areyo. Yes. Okumuiruka Nyasaye noro omuchaka nabwo obong'aini. Bono nikie egento naroche kobatebi abaminto tiga ngotoba abanto tomoirogete Nyasaye naende tiga tokora ebinto bikomogokia Nyasaye ekiagera bionsi bia ense eye iga natokora nonye buna twasoma egefungu eki kia Rwororo na ama rionsi kera egento gionsi pi konya tari Nyasaye kangonto bibwati. Naende nkobatebi nonye na omoroiro aye iga achire buna bono corona yachire iga tiga ngotomoirukie Nyasaye corona teiya naende tebwati chinguru. Nonye na amariko naende ase teba neri ntanyare korifaa nkebungoki gekoteba buna nonye Nyasaye engaki nere kero arenge ase ense aretete abwate ekeririanda keria agatebia abanto baye baria barenge ime twabwate the disciples akabatebi bekerere ekiagera niga are na ekeririanda ekenene egere ekeririanda keria keragakanyeka bamae gosoka korwa ase chinyomba. Let us believe and trust buna kende gionsi eki gatoroche ase ense eye iga kegokorekana Nyasaye nabwate omopango. Aye bonsi pi niga agokorekana to fulfill the message. It is not our wish to pass this hardship moment, but it is to fulfill God's message and deliver us from this hard time up to our joyful life. Anyway, tintageti gose wagorandi tigango batigere Nyasaye. Biamono, powerful message. Asante. Elizabeth, kwaira wegure chae, karibu bwana. bakondangiria gakeki naenda gasinini kikabagondigantare. Haya, tuendelee. Bwana singa joji inja ngotaba gosiningeti. Nah, I think Getty is preaching and we want her to close the show. Okay. Sindio Getty, kwa sababu you want to preach eh? Nje haya. Getty, unataka kuhubiri? Yeah, kidogo tu. Lakini usifungie wenye wako backstage. Sawa. Sitatake time mingi. Kama unahubiri nataka ufunge na mahubiri na utuambie tumalize show. Relax. Haya, twende Elizabeth. Bwana atigatero batero kunga singa joli banza redi. Let's proceed. Endelea kena tokanyeta. Umenipenda Nalira keke what is kalianza kunsalimia. Okay. Umenipenda Yesu, umenikubali, umenipenda mimi jinsi nilivyo. Umenipenda Yesu, umenikubali, umenipenda mimi jinsi nilivyo. Nilikuwa mwenye dhambi, niliyepotea, lakini kwa neema yako ukanikomboa. Nilikuwa mwenye dhambi, niliyepotea, lakini kwa neema yako ukanikomboa. Umenipenda Yesu, umenikubali, umenipenda mimi jinsi nilivyo. Umenipenda Yesu, umenikubali, umenipenda mimi jinsi nilivyo. Nataka niketi chini ya miguu yako, unifundishe Yesu neno la uzima. Nataka niketi chini ya miguu yako, unifundishe Yesu neno la uzima. Umenipenda Yesu, umenikubali,
Umenipenda mimi jinsi nilivyo, umenipenda Yesu, umenikubali, umenipenda mimi jinsi nilivyo. Ninatamani sana moyoni mwangu, unifundishe Yesu kwa mapito yako. Ninatamani sana moyoni mwangu, unifundishe Yesu kwa mapito yako. Umenipenda Yesu, umenikubali, umenipenda mimi jinsi nilivyo. Umenipenda Yesu, umenikubali, umenipenda mimi jinsi nilivyo. Nakosha. Wow, Amen, asante. amen, amen. 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 Thank you. Brother Walter Sora, I see you. Karibu sana. Thank you so much, Kaka. I'm so happy and I'm blessed actually with these songs. Thank you. Mom Shanice, is your mic okay now? Mom Shanice, intoko iwetipi. We can't get your voice. Nimemkataa. Sauti imemkataa. We can't get your voice, Mom Shanice, please. Make sure we can't get your voice completely. Ndio hiyo imekuja sasa. Tunakupata tu kwa mbali kidogo, but we can get you. Sasa mnanipata? Hivyo sasa. Okay, sawa, acha nikaribie cause me I just to be short kidogo. Mi ni wimbo tu naimba, then I go back to skiza the preaching. Yes, please. This is the song. Wenye dhambi wote sikia, Yesu ndiye nuru kwa giza, ninakubali kwa furaha. Yesu nasifiwe, Bwana Yesu, Yesu nasifiwe siku zote, duniani kote, dhambi zangu zote zimeondolewa, Bwana Yesu nasifiwe. Njoni kwake Mwokozi Yesu, utapata raha milele, anakubali wote wajapo, Bwana Yesu nasifiwe, Bwana Yesu, Yesu na asifiwe siku zote, duniani kote, dhambi zangu zote zimeondolewa, Bwana Yesu na asifiwe, Bwana Yesu, Yesu na asifiwe siku zote, duniani kote, dhambi zangu zote zimeondolewa, Bwana Yesu na asifiwe. Emione bwatete kaki na temire sinko nyara mbiyamona. Amen. Watere bia. Sese ni agotero kwa kuniregeti mada. Walter kurandio. Naye uguturandi rero. No, Walter, ncheko kuna keiko. Walter. Ncheko kuna keiko. Alafu naba bekere kora sekero mwa breakiri mwanya guturandireni. Ntwanje tamarandia ngero toko wo marandia. Ndi nama itege geti na gugu to kundalinga na Nyasaye. Walter nayo go crown. But mimi
Naya, I hope you have something. Inche gakitiga nchenye banga next Friday nche mapema mama elinde intere naterire manye gukura nukurandya rero asiria rero tiga inkoko boko geti aye tusomera akabunga akamokurwe sebuko akabunga aka okaera politi kidogo. In fact umanye gukura unya akabunga akuna masabo tokirinya sangambu ya muno atoiri chinga kichi tuwasangiramo Jerusha. Ngoro kumamshani Jerusha nino. I'm so happy to see you here. Thank you. I'm happy too. You know, we can change our names, we can change our clothes, we can change anything we wish like, but remember we will be remaining. We will be remaining to be called the names that we were born with. No. Go on. No, we can manage. Even if Kaka is a What the Bible have? Yes, please. Yes. Kwenye na ile kake vifunga watotomera in ekegusi. Lost signal nele. And I see a signal sinin, but I'm wrapped up yane yari ma abruptly. I don't know why. Yani lizima to, but I thank God we're back. No, not power. Yani mezima to. I don't know. It has overworked. I don't know. Yes, let's proceed. So Tindiko Mutambe, I just want to talk akeigo. Naka ke fungo ga fungo somerare, lakini ntete kora tera kora si. Okay, Walter, you will crown it all and pray for us, and then we'll call it a day. Bwana ninaomba hivi leo unipatie nguvu, kwa maana sijui wataka niende wapi. Kuna jambo moja ni hakika, wachire milimani, pengine vile imani wataka nipeleke neno, dai sitaka sana wito wako Bwana, nitasema niko hapa, niko hapa, nitume niende leo. Sauti yangu enta. Ndeto kwana rege ntege sirini today being a Friday. Nimetea banta bangera na babwata matanga. Abande mbale basiriri na bamu abo babwate obokendwa at this time. Ona nataka ko ba encouragement nkeigo. Mbate nga Yesu na gweta makweri. Nande okono kurara to kurara. This is just okurara keigo. Tuensinto chitoboke. Yani echine chitoro chinkeigo. Igomba basiko bano bwoba. Tuensinto boke tumerane n'abantu baito. Ase mochoria. Igobono nabwate ifungo bikeigo. Kaka Colossians 2:15 nakienge getangani. Naboigo ekero aurira abagambi na bari no kubwa ebirwaniriro byabo akabasokia maiso marore agachenga igoro asibare asomusaraba. Igabu nase umusaraba buna Yesu abweta makweri. Igo bono gaige tokoranga ekeresa abweta makweri. Igo ntobwati kende gionsi tobwenete kobwanga ntobwenete kutwara boba bonsi gega Yesu na abweta makweri asomusaraba. Alafu Romans 6
Romans 6:6 6:11. twamanyire ng'o bumwanya bantu bwaitu bwa kare nigo bwabwetwe amo nere nigo bwabambitwe amo nere erinde omubere bw'ebibe osirigwe titoba abasomba b'ebibe naende naki ere naona umeandika hapa 2:11 ama naki ere oyo okure osiboire korwa ase ebibe korende onye takwete amo na Kristo twegenire ng'a natobe moyo amo nere twamanyire ng'a Kristo oyo obogetigwe korwa ase abakure tagokwa naende amakweri takomogambera naende ase ogokwa koria akwete nigo akwerete ebibe ararimo rioka korende obogima boria ase nabwo nigo are nabwo ase Nyasaye naboigo nainwe mwebare ng'a mwabeire abakure ase ebibe korende mwabeire moyo ase Nyasaye ime ase Kristo Yesu. Gabu ntobwene tutwara bwabe bondo bwonsi ebintu mbira abantu sometimes mukatema gukwana nga generations ngati ebintu mbire bya penalty juma igoro esaba igori baino usikisokoro chaino those things binte bibiri wapen ekina kinte gwasho abantu nga binte bibiri wapen nande mbibwati mamlaka ndonsi asobo gimabwao abantu mbare bako ibekerera nsomo to tanga maybe mochito nturiko succeed nga abantu nga okora useturagere kuragere libunko yande ekere saje te binte byonsi nabikolete igari kera kwete Calvary nabikolete omoisike to taba abaisike mbara segete moroto ekenyoro kyeino inugo se chinyomo muri kobera kwate omoise kwara no ibegete bya mwagenda ase kwanyoro monto konyoma bya kwanyamo mwanyora mwiwanene n'umugako hayambiyore lakini bono kwanyora kwikaga kwanyora umuchi uyu mugako ebintu ebibonchokerete aiwatema kuibeka bya lakini bado yasinyekana asengecho musacho yani gawo kongari obugima ekina kibona ataka kwashwa abaise kabamba tenga muba sto wasakolera kusenga tonya kunya ku umatanga ga kibono ntu eke sako kigeito na kikereka ntu ondeta yochire ose ofadikire ase nyuomo yae ose ase ngente kya yakora nga ntu toragereri koragere kunko koragere onde nko yande ekere yesa chitaso musalaba iga korete amaragiri gwandons ege nto bone to kora no kobeka riruse osabe Nyasaye omotebi omokwanere biyo kurese kore ya omotebi Yesu abantu ngo teba barega lakini nimanya tenga ekyo goteba na kigego korekana ainayo muisho naye ekyo kwana kigego korekana naye driver yo bugima bwade igonche nari kuin kare jebiska ule romba tebi to basogo kumia tebi Nyasaye nande twaro moyo kende yonsi kigo chandete gikwanere gatenga aye to kumba aitali mone ne sinde nare igoro oyo bwate chinguru nandi Yesu naroro ocheta kabikora byonsi asomo salaba arafu kaka ikende nagote Hebrews 2:14 asayo ekiagera abana babwataine ase amanyinga nechinyama Yesu naboigo abwataine nayo ayo Eliase enchera y'amakweri asirie eroyo ori nokobwa igoro y'amakweri engencho yaye Saitani Saitani igaye nego narego tebya abantu iga singa kechiga chiabono tuatakire ebintu bya bwangu yani umuntu gontagete ntware ebintu asencherere bwangu osentagete yani tutagete nga tu succeed bwangu lazima ebintu ngora abantu ngweterura amange kwa magocha gwikirase ase utakire goika nande Saitani nware gabware are chemba aganyete onye ko bwate nkorerenke goseko otagete ibintu bya bwangu Saitani nwarange gabo atageta ko nguse erinda ko ira ko bekayo oboyoye bono nchike tunari ko ba encourage nari ko batenga gaki tiga to beki Yesu ritangani tomanyenga sai ngwetera turama kongo tomayetenga obogima sometimes mbori kwenda bunayo ganeti lakini Nyasaye nagutongete nabwate purpose yao namete kya gutongete nande kuika kile gento gekirane kila kitu
kwa wakati wake. Igo gaki tuteme kuba patient, nto kwa lao kerecha, otongusa, asinjire chia wangu. Tuba baremereri, Nyasaye, kere gente igo apenetisa kulingana na Nyasaye abangite. Nade Nyasaye namete kiro monto, namete kitogwetera, nade nabwate kupange mia twins. Kero yomo, no choyorore nganje gaki, Nyasaye nanyorite bori, neteira amangi, gusenga nje bono gaki, rori abande, ndire wegera ko muntu kwatanga bono, tigangende rori nindi gichinjira chia Saitani. Wacha bakora gichinjira chindi ngati kangende ndi na Jesus Saitani kuchi Nyasaye tangi nyori tamayitinga noyo. Nyasaye nero gutongete na amaite bakomubaro bwetu kiero somo tuo. Igo kila jambo lina wakati wake. Tigatobe patient tuganye Nyasaye. Ne kiregento keri kwa bore tu Nyasaye ge ebukuga watanga Nyasaye na akoira neri mara mangi. Igo gakitigatobe patient. God's time is the best. Arafu ekikende John 16:33. Aya nabatebirie erinde munyare ko bano murembe imeane asense namanyore mechando kolendere mimioyo inchinabwire ense. Gabono kila kigego to ashwanga asense ntonyore mechando. Umuntu nari kwa chande kiri baka chisa chindo korra kwate abanga Nyasaye boli njiga kinodoje amariga ya Nyasaye no nyaroche Nyasaye naroche kiregento Nyasaye akosoma bakibirengere byao unorengere ti namanyite nebane ingana lindo lyonsira so munuo odayari kwana Nyasaye namaite igabu tuashuri twatabiringa Yesu na ya bwetonsi. Alafu bone kikende kia 1 Corinthians 15:55-57. Amakweli ngai okobwa kwa okore. Amakweli ngai obororo bwao bore. Obororo bwa amakweli nebibe nechinguru chebibe namachiko. Kolende mbuya mono asi Nyasaye ero yogotoa okobwa wetera somo neno ito Yesu Kristo. Ya bono gabna kinare crown tol ntebe nga abantu bari basiriri abamwabo useberero batamata chinyomba cyabo tigambaye mbawo moyo mbate inga Nyasaye abayiga twensinturare mbare turarare nande mbare turatigare moyo ukakaye kere Nyasaye kuirana lakini ngo bashwa ngo koraro kuturarare no gwenga kienke igabono ntonya kwebori nga ntonya ko irome bichara ntonya ko umata mono nga Nyasaye nkiku nande ntobone tikobori Nyasaye maswali gekogera Nyasaye nere umonyene byonsi igo ntobone tikumubori swali nde byonsi na totongete namanyete ubugima bwaito nande nere gutubangira ubugima bwaito nere umaite mambi yaito kaka nere gotoembeo tokoyane igo nere umaite mambi yaito igo nche kinare goteba gakitwenspi tigatobeke okugena goita Nyasaye nande gakitoba abantu bokuganya onye Yesu mwana Nyasaye agetera matemo Yesu nabwate uwezo ari gutakanga ta umusarabo ina yari bali kumubeka ngani misumari bakumwakirani abantu bonsi ari gutakaga ari kukorasi niniga bonsi bibasire babore bagu kiro monta akobaruta iga kiro monta kwesa kuwe lakini esengeje Yesu atebete tiga alemeria ya asengeje yaito ntina boto bwende to babaremereri yake nabera abe gweteira amange baka kwaro rengango ikoro moerio igorari ku encourage rero ngo tenga taki hold on akeigo nayo the next Nyasaye na ya market next ngo chiare go kolera kulingana buna kuanda ilete na gutongete na mete kike bwene tiko baso mugao atakuandalia vile amekupangia igo akito baso kwa moyo kila jambo kwa wakati Mungu atakutimizia yote nande natagwakane wetani alikonye gwete emyakeri yao kwaroche nga ya sirrebusa Nyasaye gago cyo kukuiranira yani bakeri kwaroche ya sirrebusa igo gakiti gato babaremereri yake igo Nyasaye God's time is always the best.
Inaro na wate somoro go bolero. Before we talk, you will pray for us. We finish. My brother Walter, 1 minute. We are 8 minutes late, please. Walter, Nerol Brown. Mbiamono geti asa mangana maya kwa toire ga bu yango ground line ne geta kwa kama ga bu Joel chapter 2 verse 25. Elinde to sabe. Kaka na boko to somere ke busi to iwe asa ngenjo ma de na busi. Enge, kereke. Joel. Joel. Oh, kitabu kia Joel. Yes. Joel irenga. Chapter 2 verse 25. Joel chapter 2 verse 25. Yeah. Whatever nimbairanirie ebie miaka eria biasaretigwe nechinyanchaba nechingige nebisase neching'eti omoganda oyo omonene natomete gochase egati yaino Biamono. Ng'amu basa kuoboa. Whatever you lost. Miaka ellos yalietu nabio. Kendi yos gelu asileti. Yasa nama itenga kiji achiete and they wanna give you in a special way. They wanna restore them back to you. So don't be afraid. Just keep the faith. Trust in him. Always. Not then. He knows what you are going through. Biamono kaka se show kwale da yarero tu na igura matera ma yaterirwe. Na go kristana Esabato Yachakire ganire njerere ngia. Tenya sago seni ndugu yana sweke roga ndio na gora mangana maiga. James Yondigi, yes. Gideon Bong. Speak to us. I see Walter Soromogaya. Thank you so much, my brother. We are happy that you are watching us. One day, one time, join us also so that we can share. Let me thank you all. And as we are going to cross, let me cross the shore with a word of prayer. Can we believe as we pray? Our most and gracious Father in heaven above, we thank you and we glorify your name. Thank you for the gift of life that you have given us, O Lord. As we gather here online, O Lord, we ask the Holy Spirit to guide us so that we can share, encourage, and teach one another according to your will, O Lord. Since we started this show, Lord, many songs of praise have been sung to you, Lord, to glorify your name because you're worthy. It's a one way of preaching your word and good news to the world. For those who haven't got them, so that they can hear and just thank you through those words. So we are departing. Be with us as the whole Sabbath is, Lord. We ask your presence. We ask the Holy Spirit to guide us. We are going to glorify you as you have given us life so that we can do according to your will while waiting for the second coming of our Lord Jesus Christ. I thank you once again for my friends, for anyone who just watching this. Let them be touched with the positive words we speak through this channel. Thank you, Lord. And I really thank you because you're worthy and you are the King of Kings to guide our lives through. I pray this believing through the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kakambiamono na Jeti, Cherusha, I'm happy to share with you. Na those friends who have gone, may God bless you. Wherever you are, take care. Chef yaikira andu mathingia kabwato.
He has good news also. Yes, the other No, 1 no, minute. I was just passing by. I was just saying hi to you. Walter, sir. Hi. How are you, Karista? I'm fine by the wewe nitafute. Look for me. Mimi. Yeah. Oh, I will look for you actually. And Mama Mshaniz also anitafute. We have good news for you. Amen. Thank you for the word of God. Thank you for the prayers you have made. May you be blessed. Have a blessed night. We meet on Monday. Tomorrow and Sunday we don't have the show. We rest. At least on Monday tunaingia show kama tuko fresh. Watu wapumzike kesho na Sunday tafadhali. Ndio Monday tunaingia kama tuko fresh. Okay, I wish you all the best, guys. Have a blessed night. You too, madam. Okay, good night. May God bless you. Okay, usiku mwema, tukutane siku ya Jumatatu saa 3 hadi saa 5. Wala ambao umetupiga jegi katika show kuweka internet na vitu zingine, tunashukuru Mungu. Mungu abariki sana. Kesho hatuna show, Sunday hatuna show. Tukutane siku ya Jumatatu. Wala ambao ni watu wa kuimba, wala ambao ni wanakwaya, wala ambao wangependa kuimba na uko hapa Kisii na kwingine, tafadhali tuko na studio ya audio recording inaitwa Omosai Live Recording Studios. Karibu pale katika jengo la hema hapa mjini Kisii ili tukupe huduma za kisasa. Lakini kwa sasa usiku mwema. Naitwa Roger Mileke Kasungra na kutakia usiku mwanana.